چکدارێکی کوژ تەباخە مەها حیشتان ساڵە 2023 لە نیجیریایە چەکدارێکی دەنجی کوژ بوو چوونە ئەفریقا ناوێ خۆ تۆمار کردیە پەرایان دەستینن لەگۆر معاشێ دن چەکدارên ku Tirkiye wan dişîne welatên Efrîqî çekdarên opozisyona Sûrî pereyekî zêde dide wan meselen tê bîra weyan na min vê derê behs kiribû ji bo çekdarên ku diçûne Libya li dijî Xelîfe Hefter şer bikin Tirkiye her çekdarekî opozisyona Sûrî $2500 Amerîkî didan wan lê gelek çekdar ji Libya revê bûne İtalya gotibûn Tirkiye pereyên me nademe. چەکدارێکی ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ یا گرێدای ترکیە لە باکوڕێ سووریەیە. دەبە کۆژبۆ جارە داوی لە ناو vê navçeyê digera berî کۆژبۆ نیجەر بهێشاندن. عومەرê 24 ساڵی درێیا گروپا سڵتان موراد را girêbest کۆمپانیایە سادات a Tirkî re îmze kiriye û li beraber mûçeya mehane $1500 ji tebaxa 2023 ve ji Tirkiye çûye wî welatê Rojavayê Efrîqayê û şer dike. ما به سلطان مراد را دست بکر. پشتی ریکار به سری بون، افسرین استخبارات هاتن کمپانیا که ترکی بون ناوی وی صداتا. ما گریبنس لگل وان امضا کر. دیاره اف جی بشتارن جبو پاراستنا وان و بالافر ده ریوان رنه. پاراستنا سربازگه هانو نهار راهنانن ده ناو سربازگه هانده و پاشه ده شر هبه. بری دو بشچونه و نها بشک سیم جی ده بچه. جیان پر زحمته. اف یک من نچار دکه کو بچن در وی سوریه بو شر. ڕێکەفتنا رووسیا و ترکیە سەر ئاگربەستێ باکوڕێ سووریێ چەکدارên ئۆپۆزیسیۆنێ بێکارهێشتنە. ئێدی ئەو چەکێن خوا بکرێ لە دەروێی سووریەیە بکارتینن. لەو ماد هەر دەرفەتەکێدا ئەف چەکدار وڵاتێکی وێران و کاڤل li şûn xwe dihêlin û ji bo berjewendiyên hêzên biyanî şer dikin. ئەحمەد چەکدارێکی 30 ساڵیە. bi malbata xwe re li nav kampekê li bakurê Sûriyê dijî. Ew çeka xwe paqij û amade dike. Lê tê tu şerrî pê li ser xaka Sûriyê neke. Ew şîretan li zarokên xwe dike û xatir ji wan dixwaze. Wî jî girêbest îmze kiriye da ku biçe Efrîqayê. بەڕاستی ئەس هاتم tenê ji ber ku ez malxweyê malbata xwe me. Zarokên min şîr û potikan dixwazin. Diya min nexweş e. Ez neçar bûm derkevim da ku bijîm. Gotin tu yê biçî Nîjerya. Girêbesta min 6 mehe, mûçeya min $1500 e. Dirêya Sultan Murad re. Lê li vir mûçe $30 e û li vê derê $1500 e. Li gor zanyariyên ku Rûdawê ji herêma Efrînê wergirtine, çekdar li çend cihan li nahiyeya Şiyê bi hev ahengî navbera Sultan Murad û Sultan Silêman Şah de tên amadekirin. Li gundê qirmilî qserêka Beîriyê vêra dibêjin û li ser erdê Mustafa Hacî û Aliyê Pepe 5 donêm erd 6 donêm erd hatine zebkirin û li ser wê erdina 5 bîna digirtine û perwerde li gundê Hêkiçî li Mekbezê da û li gundê Senarê di Mekbeza Hesînê Mustafa Axa da tên perwerde kirin. Di dema şerê Azerbaycan û Ermenistanê li herêma Nagorno Qerebaxê jî çekdarên opozisyona Sûriyê ji bo piştevaniya artêşa Azerbaycanê hatibûn şandin. Di şerê navxweyê Lîbyayê de jî dîsa çekdarên opozisyona Sûriyê ji bo wî welatî hatibûn şandin. Hüseyin Umer, Rûdaw.